imwe 800 y'amanyarwanda bro, imodoka nziza, imodoka nziza. Hello my people, no muhungu wanyu Bolingo Bumundu, nanone ndacyari Dubai bro. Ndacyari Dubai ariko no munsi nabazanye ahantu hari amamodoka ya occasion. Imodoka ushobora kwibonera nawe ku mafaranga makeya kuva kuri miliyoni 2 z'amanyarwanda ukatunga imodoka. Ikibazo ni ukuntu wenda yakugeraho mu Rwanda ariko baradeduwana nabyo byose turaza kubyumva mu kiganiro. Rero mukurikire kino kiganiro niba wari ufite inzozi zo kuzatunga imodoka mani, hano amamodoka agura ubusa. Ntiyumve ngo ni occasion nguze kumva ngo ni imodoka y'amafuti, ahubwo bro imodoka hano Dubai zigura ubusa. Za modoka zose zirenze sinzi amazina yazo ariko uraza kugena ubyibonera muri kino kiganiro. Stay tuned. Ndi kumwe na Juma rero mpapa wanjye rekabanza bavugishamo gakeya hanyuma atangire atuzengurutse kuko twasanze nyine akora mu biboro by'amamodoka, atwerekera buri modoka n'amafaranga agereranyije mu marundi agereranyije no mu manyarwanda, turagenda twumva igiciro cyayo mamodoka. Stay tuned. Ya magwandezo tukaze mu ruganda rwacu. Yeah bro, Binwasa Skills. Yes. Dubai imodoka ziri kategori zitandukanye. Yego. Hariho imodoka fatiye ku iyi ni occasion. Ni occasion. Ni occasion. Yes. Wikeneye n'amafaranga makenya igwa madirihamu ni 4,000. Madirihamu 4,000. Amadirihamu 4,000. Wagereranya marundi ni miliyoni 12 z'amarundi. 12 z'amarundi mu Rwanda ari miliyoni ni 2 n'agace. Okay, Juma tukiraho. Urumva ngiyi modoka imeze gutya, iyi ngiyi imeze gutya, imeze fresh gutya. Bongeyo sinza amoko y'imodoka wenda ngo amubwire ngo ni hehe n'iki, ariko urumva ino modoka imeze uko nguko ni miliyoni 2 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Juma sibyo ubwo ngubwo. Bo reka tujye no kuri ino ngino, tugende cameraman tugende. Tujye kuri ino muri marque Toyota. Marque Toyota. Tujye nka dukoresha marque Toyota ni dusinze dufise. Yego. Iyi bayitwa Breakfast. Yes. Ubwoko bushasha ugezweho. Yego. Iyi igugwa mu marundi miliyoni 8. Marundi ni miliyoni 8. Miliyoni ziri z'amanyarwanda. Okay, reka tuze mu marundi niba ari miliyoni 8, ubwo mu manyarwanda yaba ari nimwe na sinzi muraza kugenda mu byumva ariko nimwe na 800 imwe 800 y'amanyarwanda bro, imodoka nziza, imodoka ikeye utakumvisha ko yagurwa ayo mafaranga. Big bro, tujye no kuri zino tunga kamera hari tugenda nayo Juma. Amamodoka yose man. Yeah. Ni bro beri kingi fresh kabisa, beri kingi imodoka ibasize no kuri promotion bro. Izina promotion imodoka ndizibaho bro, twazize kuri promotion kubera tutange umwaka mushasha. Ni umwaka mushya ya cyagorana nayo matike yo kuba wayitwara wayigeza mu Rwanda cyangwa ukayigeza mu Burundi. Kuri deduana man ni ibintu bisanzwe cyane. Okay, ibyo turabigukorera. Okay, tukikorera ku bintu bisanzwe bya cyane. Utubwira aho ishika Kigali. Yego. Tigeza i Kigali. Nayo mafaranga ukayaduha. Uduha igice cy'amafaranga wayiguze. Utanga igice cy'amafaranga wayiguze. Ayandi uza kuyamarira ariko ubonye imodoka ari uko agushikiriye Kigali. Urumva utanga igice cyuko iyo umaze kugura imodoka ku deduana ubanza ugatanga igice, hanyuma andi ukazatanga ari uko yagushiseho yakugezaho i Kigali. Big bro, ino modoka ni sawa cyane. Reka dukomeze. Dafise imodoka tunga muri zino ngino. Izi rero tuzigiye nano Juma, izi nza modoka z'umuryango. Reba iyi mwana. Iyi ni marque yiye. Iyi ni marque yiye. Iyi ni marque yiye. Ari umweru n'umukara. Ariko aho zitandukaniye ko zifise shampoma zibiri. Ariko shampoma ebyiri. Shampoma zibiri. Dafise n'izindi modoka. Imodoka rero nziza cyane gusumba izi zose. Kandi ayikwereke. Imodoka isanzwe ariko ifise moteri komeye cyane irenze. Cyane gose. Ako Juma, nje numvaga mbere yuko twerekera kari kubanza
siriya ngiye ngaha ziri ku murongo cameraman zerekane man izi zifise moteri bita kuri kano kabisa zisumba izindi zose sha bantu gukena ni ikibazo ni imodoka gukena ni ikibazo bro gukena ni ikibazo petrole yizi inywa petrole nkenya cyane gusa nkeya cyane bro turafise n'ubundi bwoko bwo gushariza ziriya zigezweho z'umuyaga nkuba ariyo marke y'inyene ariyo yiyi ngaha yo gushariza iyi ngiyi cameraman iyi niyo yasharizwa Big Juma riba izi zose ni zo gushariza espace yose iyi nimubone zisuku ni vumbi akarere ariko me ni sasa uyikeneye turayikuzanira isa neza eka nirangi turonga tukayipuriza bushasha kubera izuba ya Dubai murizi tugaragwa ama kaze yakwireki twavuze kuri iriya kuri iyi nayo akabida k'iyi modoka na plaque yayo iyi plaque na plaque ziranatandukanye ntubone izi plaque ziranatandukanye ni Kigali turashobora kuguha iyi plaque kwa kumukoresha iyi plaque nyene ndavuga ukuntu nyine forumye neza gutya iyi ziri mu bwoko bwa Ramzini bro bantu twaracitswe bantu mukurikira Bumuntu kandi izindi modoka z'imizigo ndaza kugera imizigo delivery kazi bro izi nazo nakabijyana zirazimbe cyane ni miliyoni 2 z'amanyarwanda miliyoni 2 wayibona man cyazo no kwigeza mu Rwanda ko watubwiye kudedora nabyo ntabwo ari ibintu bigoye Big Bro rero bakuzi ba Bumuntu Empire turacyari mu kugenda tuberekera amamodoka n'ibiciro byacu tugeranyije mu Manyarwanda no mu Marundi ndagira ngo murabona ko turi mu kibaya cy'amamodoka bro amamodoka y'amawukaziyo amamodoka ahendutse amamodoka nawe wakigurira wowe uri hehe na hehe zino modoka wabasha ukazigura bro rero nuko nguko turakomeza tugende tureba Juma twerekere no umusitari wacu cyangwa se mungu wacu w'umurundi dusanze hano muri Dubai n'izindi modoka z'imboko zingahe wene ikiganiro kugira gitaba kirekire tugende tugira dute atwerekera bwoko bwa Hilux kano ka Hilux bro none Hilux man akabona ka Hilux bwoko bwa Hilux izindi modoka zihuta cyane zigenda cyane gose yo igura gutse iyi ni 5,000 miliyoni 5 z'amanyarwanda urumva ari kugereranya mu manyarwanda miliyoni yose iracyari zima bro ufite imodoka Kigali ndabizi ko ubuyoboye cyangwa se ifite Bujumbura ubuyoboye za modoka zibona n'abayobozi ngewe mu Rwanda kenshi Hilux n'abayobozi dufise imodoka nyinshi ni kubera igishe wenda umwanya watubana mu Kenya ariko igihe ubyifuza azoturondera nimero tuzo gushyiraho nimero kaca turondera nimero WhatsApp yego nimero Google Instagram Twitter byose ubisangako ibiciro ugenda babibona mbo tugiye kongera gusa n'abakatamo hano cameraman hari indi modoka rero ya nyuma kuri imbere hano kuno ari imodoka ya nyuma nakwereka wambwira ati mufise imodoka zizimbye cyane kandi imodoka zigezweho gusa yego man hari izindi modoka ziri mu bwoko bwa haryi twayivuzeho man imodoka ntitwayivuga cameraman imodoka nayo imodoka werekana ino modoka man ukuntu iteye fresh nakabijya sa nuko bitaho gutya imbere imodoka ni shasha ntimwibone ngifite ku mapine ipine zirimo y'ama modoka kubita ugenda usa n'ugendiriye bisa bro ni modoka zimeze fresh urabona iracanugaye irugaye ni rugurugwa ni kubera tuba twujuje stock y'amamodoka kazishyira hano hanze bro zaba zigura man imodoka zazigura nyine urabona hariho akavumbi none ni jelly imodoka zimeze neza cyane ubwoko bwa jelly man ama je ku mazina yanje yitwa Juma Jux Juma Jux
nkaba mvuka i Burundi nkaba turi kumwe n'umuvandimwe Bumuntu w'u Rwanda ariko me twese turi abavandimwe yego bro nta murundi nta munyarwanda nta murundi nta munyarwanda duhurira twese ku rurimi tuvuga ikirundi tuvuga ikirundi kandi twese turi bamwe turi abanyafrika rero bakunzi ba Bumuntu Empire murumva turi kumwe na Juma ari twerekera nyine mu modoka we agurisha mu modoka Ocasio Dubai ubu nizo turimo nyine Ocasio Dubai urumva amafaranga yose waba ufite yaba make yaba menshi amafaranga wagira ute wabonamo iyawe modoka hari amamodoka menshi ntabwo nzi amazina yawe ariko Juma waraza amazina yawe tuzagenda dukomeza tuberekera amamodoka tuberekera ukuntu bimeze niba wifuza kugura imodoka Juma araza kuba yashyize nimero yiwe muri description y'iyi video uzagira ute uzagura iyawe modoka ya Ocasio Dubai bro ntuhendwe mu Rwanda ntuhendwe abari abajyama baziza n'abazirangura kuri miliyoni 4 miliyoni 6 akazigurisha mu Rwanda miliyoni 10 na zinga miliyoni 20 ingahe ariko hano hari amamodoka bro ndabakunda cyane Imana ibarinde ni Bumuntu Empire.